I ajma na ministarstvo, blokade ulica, povlači se i kombinovani test. Đaci više ne znaju šta ih je snašlo. Nakon odloženog testa iz matematike, novi haos. Gaseri 2004. zbog viška hromozoma utripovali treći srpski ustanak. A ne, nije to stvarno naslov, to su samo moje hakerske sposobnosti omogućile. I jao, poštovanje, dobrodošli nazad na vanredno izdanje Meme izveštaja. Danas ću vas provesti kroz, kako novine kažu, haos koji se dešava. A, dobar kanal imaš ti, Igore, ali ovo ti nije trebalo. Tišinčina, kad budeš uspeo da sastaviš rečenicu, javi mi se. Ali Igore, šta se to uopšte desilo? Ukratko, neko je provalio test iz matematike za prijemni ispit za srednje škole. I onda je uzimao kintu prodavajući ga drugima. Ispit je logično odložen i pomeren za četvrtak. A đaci su izašli na ulice sa zahtevima da se smeni ministar prosvete i da iz nekog razloga totalno ukinu prijemne ispite jer... Aha ne, evo ga razlog. Zahtevamo da se ukine prijemni. 8 godina smo vredno radili za svoje ocene. Roditelji nam plaćali pripremne časove za prijemni koji smo planirali. Psihički smo se pripremili za to i smatramo da je nepravedno da cela generacija isprašta i dobije teži test zbog nekoliko dece koji su imali odgovore. Kako znaš da će biti teži ispit? Odakle ti ove informacije? Da li imaš neku dojavu? Kako se uopšte zoveš? U koju školu ideš? Gde živiš? Odlaži prijemni opet, uhvatili smo je. Njihova logika je da bi se umesto ispita računao samo prosek iz osnovne škole. Zašto to nije fair? Zato što neko iz random lake škole iz Leštana, pozdrav za Leštane, može da ima daleko bolji prosek od nekog iz teške škole, a da pritom ni ne zna kad se odvojeno piše ne od glagola. Neću, nemoj, nemam i nisam. Jedina 4 glagola da se ne piše spojeno, je to toliko teško da se zapamti. Jedna od zanimljivih stvari što se dešava je da je Instagram stranica protiv prijemnog ispita stigla 100.000 pratilaca za jedan dan. Ja to ne mogu da stignem za godinu i po dana, ovaj kancer je stigao za jedan dan. Osjećam se dobro. U to ime. Očigledno deca koji nisu dovoljno spremala prijemni ispit koriste ovu priliku da izbjegnu njegovo polaganje. Znam da je teško shvatiti ovu logiku kad su ti ugledni youtuberi uzori poput X i Y osobe, ali odgledaj ovaj deo videa par puta i sve će ti biti jasno, sve će se slegne. I tu nije kraj, također su otvorili i online peticiju za ukidanje prijemnog ispita. Logično kad se desi ovakav haos, meme ekonomija eksplodira, a ja kao meme trgovac, meme dealer, meme broker koristim ovu priliku za rast svog kanala. Pa da krenemo. Wikipedia članak u ovom događaju. Suprotstavljene strane, Ministarstvo prosvete. S druge strane, kanceri i gaseri po mogućnosti 0.4 ili 0.5 koji misle da su uhvatili Boga za jaja i postigli treći srpski ustanak. Njihov emblem... Šajim se. I am so proud of 04 05 ljudi, very proud. Milicija što čuva ulaz u ministarstvo oko 100-200 policija. Da je milicija, ovo bi se drugačije završilo. Tron Studio memare. Ono kad nećeš prijemni iz srpskog pa napišeš bismo odvojeno. Protiv prijemnog ispita da bi smo imali što veći uticaj. Samo se setite izjave one devojke. Svi smo mi vredno radili i zaslužujemo da upišemo srednju školu po izboru. Da li baš svi zaslužuju da upišu bilo koju srednju školu? Mogao si barem da proveriš. Sad kad uđeš na to, nakon što su ih svi ispredali stravično za to, promenjene. Ali kasno. Šteta je već učinjena. Šteta je nanešena. Već je gotovo. Minus poen. Serb posting bez PDV-a. Peticija za poništenje prijemnog. Ministar prosvete Šarčević be like... To be fair, online je peticija, tako da... Koga boli k***? Srpski N reč, osmaci, započnu protest, meme ekonomija, stonks. Upravo tako, samo zamisli umjesto njega stojim ja, stonks. Osmaci protestuju, Soraš. Septičke memare, šokantno, generacija 04 nakon revolucije protiv prijemnih ispita objavila zvaničnu himnu svoje generacije. Ne plašimo se vaših pogrešan protest. Klerofašistička Srbija, niko, 04 gaseri, no fair. Standing at the concession! I have crippling depression. Otac, šta ti to u internet istoriji? Sin, hardcore, gej, ja smem da ovo izgovorim a da me ne demonetizuju. Tvrdokorni, homoseksualni, moram se pomenuti s time da je ovo demonetizovan video. Hardcore, gej, pornjeva, otac, ne, ispod toga, sin, protiv prijemnog ispita. Jas! Ne podržavamo nasilje. Vojvođanski mimzovi. Pokrenuta je i peticija za ukidanje male mature. Traže pravdu. Potpisalo je već
već 9000 ljudi video. Well boys, we did it. Prijemni is no more. Revolucija. Ajmo bake, rušimo državu. You have nothing to lose but your chains. Pa su svi na protestu ispred ministarstva da otkažu. Mim špajs. Ministarstvo prosvete. Sjebe prijemni. Autistična deca sa viškom hromozoma 0405. Sviđa mi se što smo isti kadar stavili decu koji protestuju i decu koji podržavaju komunizam. Zašto bi se ugasila kamere? Ja i momčad na protestima. Pavle Pa je napisao želim da počinim genocid. God's failure. Nećemo prijemni! Nećemo prijemni! Nećemo prijemni! Who would win? Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. One written boy. Sviđa mi se što ja ovde nemam nikakvu ulogu. Mimovi rade posao za sebe, ja ih samo čitam i dobijam subscribere. Nije loš deal. Tornado 04 Totare. Ministarstvo. Klasični prijemni od 94. Zašto ova generacija očekuje specijalan tretman kada već prethodni koliko decenija ide ovakav sistem? Niste posebni. Šta više, kad vidim šta je na trendingu, Šokirani smajli. moral priče, radit ćete prijemni, nećete srušiti vladu, nećete dići treći srpski ustanak, nećete upisati školu koju ste hteli jer niste dovoljno učili, ali ne brini, tu je rešenje. Subscribe na moj kanal, odgledaj moje videe i iskidat ćeš na opštem obrazovanju. Ali to ne mogu ti garantujem. Zato što ideš na jebene proteste i nećeš nikad ništa ni jebati.